Halo, assalamualaikum Yang. Ayang. Waalaikumsalam Yang. Ayang lagi di mana? Ni Ayang nih malu pulang nalik mahni. Makan di luar yuk Yang. Aduh Yang, nah menikah nak ya nik alik milih sholat ya Allah. Beres sholat banget Yang. Iya iyalah Yang. Yang, kita mau makan di mana? Oh, kok nanya Yang deket di sini makanan apa ya Yang? Kan tempat makannya yang nak di mana? Di mana nih kamu nih? Yang, tapi aku lagi nggak punya duit Yang. Aduh, Aing dah morat duit banget ni ingat je dok ni Imah. Atuh Yang, menya Ayang tuh boga duit pisan. Ih, Pun emang dah morat duit umat dok. Ayang mah. Ngus di Imah di jambak gun dah halun dungan dah. Ya hayang keluar Imah dah halun anu mewah-mewah anu cangkang tungan dah. Dah bangke lah. Ayang mah, minta Aing modal. Nak ayak mai aduh nak. Ayang mah jahat. Nyahat nu nyahat. Naon geus boga deui nu anyarnya. Ngomong mana wae. Nu anyar di mana orang. Kurang kawinkeun ka Muning. Nah ni lain ni no ni nang ulang nikahnya Muning. Alo maunya amu itu. Aku meyok juga mau ni sama Muning. Mah itu bisa nyandung ta. Udah nak mikir. Emang mun ulang ngeningan yang Muning. Ulang na minat nyandung. Nak mi. Nak anu mekmah. Nak ni mah mekmah. Ih Yang, tadi mah bercanda Yang. Ih, ulah dianggap serius ya. Nak naik badut nah naik badut. Pak yuk lah pak yuk. Yang, maafin aku Yang. Minta maaf. Ya nak maaf bagi mutanyang. Kan dia kita mau makan Yang. Nah, nak udah acting nyeling cangan lah. Ngewa. Aku tadi bercanda ya. Tuh ya. Nengen emang awewe deh eneng mungkul. Doa kene iya pamak nak. Yang, maafin aku Yang. Janji gak ulang lagi ngomong gitu, janji Yang. Yang, udah ya. Ina akhilin aja hubungan ini. Maafin, aku belum bisa menjadi yang terbaik buat kamu. Tidak mudah ya. Apa Yang? Kamu jahat ya.